tele tharing onsu lobsen di ni datang lobsen liu shiba de cheyu an josha tharing onsu sagor ke kangla sagor ki minga la ni changai ni inchi to ni sagor la week le yore ni week len thasa di week week ani ko dai jordan di contestant na tan so phonic la odi contestant na wa week le ra chizang ta onsu week nanglo la ni 7 days ani 1 week has 7 days tunda chik sagor chik nanglo la ani ima du disamla days la disamla ta nima re sa thangpo sanyi ba sa sumba la ani inge thone days le ra days days chisa sa thangpo de la khala yore sagor ni ba la khala yore odisu re chini tugi ani ta dina ni ki peri chidang de khandes thiula na khado nakpo da mao de onzo dai jongdar che chi do re ani dinanglo la khado mao che me gyo di ni jolo gya ge che do ni onzo inji yi khurang oda che chi do yi chizang ta sagor thang sa sai nanglo nima thangbo di sa ani dawa imba cha shana sa le ra chizang ta dad le la thangbo onzo da jang ro chizang di ini dad khala na ma che ni o de la dani ra chik de o che chik de alani ledger chiza de la nda alan lender ma a na man ta e dang y khadu ni kurani nyamdu dade kharcha durana ni tanda yangi vowel ni ringa tanda e di chadura chizang d a y nyamdu bina ani da ta d ki da dikhare dara da a y nyamdu da khare tanda vowel ringa e re la so chizang da a day man ma a na man da a day monday 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 chizang monday la di jolo gyala ni phendo yore kesi michigi kelan khurang la ni monday thaksa khare la ni kechi thigdu na di ne gubdela ni jolo gyandu ni yigi khurang gi ming di lo ni dare chizang ming di khare di yigi di ming la m che di o di n di d a che di y chisang monday monday la ni tikang gi indinang lo la ni consonant samalo khado na podang vowel samalo khado ma bu kya shaye chisang ani week gi nima thangbo di monday che ani ban nima niwo di ngonso gi tuesday le ra tuesday le you la ji li da ani day a gi dash li da chisang you la di da de khandis li na you da i nim de you la ni da li yor chizang ta you tues chizang dila t gi da de khara t ra chizang s gi da de t you tues da a day tuesday ta you tues da a day tues day tuesday resa sakor ki ni ba saming mat la ni tuesday le ra ani result hakpa lakar le ra onzo lakar la wednesday yang ta wednesday di da khandis le yori la wina di ne kap de la thana onzo yang di khato yang i ri do i di ni daringa di chera vowel long sound e che short sound di e che ra chizang wa e da wet is ness wetness a y dikhare a ro chizang da a day wednesday lana result hakpa la yara ta reza phubu ani reza phubu le inge thone thursday lo ra theri ni thursday ro chizang ani reza phubu de la inge thone thursday le disumla ta vowel karlana thursday le agi dash da chizang di short sound di a che long sound di u len li ra chizang ta di agi da yin be ngo thone ni t tang h di khadung yam de na khurani ni ninga consonant ni du dera ni yam de thube gi ani double sound di khar cha du lana tha nan cha du ra tha a thir digalas gebra thurs da a day
Thursday, tha a r thur dala skip Thurs da a day Thursday. Tadi jolo gyawana T H U R S D A Y Thursday na risa ani pupu le yura. Ta resa pasang la hara inge to ni Friday le yura chizang ta I actually do chizang di long sound di I che short sound di I ra long sound di datang ringwa che short sound di datang thungwa yang gi datungwa di dela I che daringa di I che yu di samla thanda di I ki ngo to ni lo ni ra f r I fry 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 ani da a day for I fry day day Friday Friday day Friday Friday na sapasang ta resapemba la halana ni Saturday le ra Saturday le disamla sa lan a gi dashli do jizandi ni yang yigi tanda a gi daringa di yigi ringa di a che datunga di a cha di ra chizan tanda del a gi dalonder a say chaza tadi a gi datone ta a ter Saturday chaza day Saturday 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 lena resapemba Saturday ta resa nimala inge to ne Sunday le ra chizandi nanglo la ani vowel u do u di ni dadi ko dadi khalana ani agita chita ani u gita chili ra thanda del agita lo ni der sun day sun da a day Sunday Sunday sanimala yura sanimala Sunday ta week la khana week la na ngu sakhor le da week na sakhor che ta ngu tharing thunda din nang lo la ngu chikhara khar jang la na Monday Monday Tuesday 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 Wednesday 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 Thursday 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 Friday 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 Saturday 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 Sunday chizang ani thande sakor dinalo chik duran duin changre dingem do ani sakor la inge to ne week du chike chai do chizang tesula thona shero na nimare re la chik re changro na an chen do che yo to china